Khulekani siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi umculi wokholo wena umculi wegospel waduma kakhulu ngalezi ayikhathi ngale yaminyaka yo 2010 waduma wanemali mfana ngaduma kwafika nje ingoma uNkulunkulu wangipha ingoma ethi ngenzele ethi ngenzeni ndleni kabani na lamazwi owakhulumayo ayangihlaba bo mtshele mina ngenzeni ndleni kabani na yazi mangizwe nje ngizo sisi Rebecca ngizulundi kungabe bona yini ababaya ama role models akho uma ngisakhula umama uRebecca Malupe ngangiyithanda ingoma ekakhulu kabi engangiyithanda lengoma yakhe ethi ngibenzile bonkububi emhlabeni Nkosi yami ngizwise bonke abantu buhlungu ekukhalwa ngami mihla yonke kungeyondando yami ayibambe uLundi yena oh he was my best friend uLundi ngithe mangifika eJoburg kokuqala saqale kwaba khona ukukavani because ivoice phela mina mangikuzwa nje manje ngizulundi futhi usazongiculela ingoma eyodwa kaLundi ngoba ngifuna ukukhumbuza abalaleli ngoba uyabona nje usithunuka amanxeba manje usikhumbuza uLundi njengoba ngikuzwa Khulekani ukhulele eSwazini kodwa futhi ngowase KZN ungixoxele lapho kuhamba kanjani kusho ukuthi ugogo ozala umama wayeshade kwaChili lapha eDokodweni angeke ngene kakhulu ke lapho ukuthi kwenzekani emshadweni but ugogo wami umama wami wayezelwe kodwa ugogo akhulelwe i-second born yakhe umancane wami wase uyahamba ngendaba zomshado angazi ukuthi kwenzekani abantu abadala wabuyela kubo eSwazini kaHoho speed. Okay, but wena ekhaya ikuphi? Ngizothi ekhaya kusespeak. Okay. Emalandelahle. Okay. Kodwa ke because umama wangithola ngisesikolweni so ngibiza uChili ngibiza umama. Lana kaZulu likuphi ekhaya? LiseDokodweni eGingindlovu. Oh like Ngindlovu eDokodweni. Wakhulela khona uthi kimi uma ngabe ukhula kukhona ingoma ngoba ngibuza ukuthi lolu thando lomculo luqale phi ulibonephi ukuthi unekhono elingaka uthe enkonzweni wawukhonza kuphi ngangikhonza eSheshe ngangihamba nogogo kaMama uKate Makhanya ngangihamba naye esontweni maye ngiyabonga kuKate Makhanya may his soul rest in peace owangifundisa indlu yesonto ukuthi ukhona ophilayo osibhekile sonke ngangihamba eSheshe eRoman Catholic yeah manje iyiphi lengoma othi utheni inesiphambano phakathi yayithandwa eyayikhombisa into uthi mawuyihlabelela ubone ukuthi hayi nginetalent ngiphiwe mina le ngoma le yayithandwa nguye ukhokho wami ithi le ngoma lisipambano sakho ungesabi lutholu ubi uzidelushi yumhlaba yumlande lengokwe ithaba ya Khulekani so yila wabona khona ukuthi hayi ikhona lento ubuthi mawucula lengoma enkonzweni kwenzekeni ngangibona icongregation ibandla lonke lisukume ngibone ukuthi hawu kusho ukuthi lento ngiphiwe ngase ngiba nesifuthe kwaba nento engiphushayo ngemuva ethi qhubeka nayo ke into engikulethele yona nanso ipurpose uNkulunkulu ngiqinisile ipurpose yami wangibonisa ngisakhulu ukuthi nayi indlela engifuna uhambe kuyo ngoba lapho mangizwa nje insimbi ngiyazizwa insimbi lezi ezikhala zojazz kodwa uma kuke kwakhala lezi zokholo insimbi zokholo kuba khona lento lengaphakathi lethina konke nako kukhona lento evuswayo lengaphakathi engayazi wathatha isinqumo sokuthi
ukuze iphupho lami lifezeke angithatha imithwalo yami ngenzise okwabafethu abadala okwakuthi uma ngabe nje bebona ithuba athi umuntu lisejozi athi mangase ngifike nje eGoli izinto izokwenzeka ngoba wonke umuntu wayazi ukuthi izinto zenzeke eGoli ngitshele ngaleyo mzuzu udecide ukuthi cha nami ngishona khona kanti ungaziyaduma. Ngacela kumalume wami umfana uBovu nguyena umalume ozalwa ngomkhulu kubo mama. Ngacela umalume ngathi ngicela ngiphe imali ngifuna kuye Joburg ngifuna kuyozama indaba zomculo. Umalume ke wayesebenza eMobeni eMatigulu wase uyangizama umalume ngagibela ngahamba ngayoshona eGoli. Ngithi mangifika eGoli ePark Station ngathi hawu nakho kwandongaze yaduma. Mangifika ePark Station ngibona abantu baphikithizela lashona ilanga anginayo indawo yokulala. Uyaqala ukufika endaweni eyidolobha elikhulu kangaka? Angazange senginyathele ngibeka unyawo lwami edolobheni elingaka. Mangifika ngibona abantu kuyanyafuzela abantu abangaka lashona ilanga. Ngilithi malishona ilanga anginandawo yokulala. Ngazama ngaya lapha yana emabhenjini akhona lapha ePark Station galala ilanga lokucala khona ngihlele emabhenjini ngoba babe khona abahlala lapho galala ngithi uma ngilele the following day futhi ngalala ilanga lesithathu ngilala nje ngicamba amanga kulama security ngoba bathi kimi abafuneka abantu lapha ngoba abantu babamba abantu inkunzi abekho right. So ngicamba amanga kwaba khona isikhathi lapho khona kufika lama security abamabili elinye bengithe ngilinde umuntu obuye eDurban komunye ngithi ngilinde omunye obuye eCape Town labantu bavela bababili ngalelo langa ngase ngiyabachazela ukuthi kahle hle mina ngizofuna indaba zomculo la base bangichitha ekseni ngabo half past 4 sokuyoshaya 5 ngaphumela ngaphandle ngaku Plain Street thema ngiphumela ngaphandle ngabona omunye umama othengisa amagwinya laba bavuka ekseni laba bakuthengisa amagwinya kuba bathengisela abantu bamateksi. Ngathi kumama ngicela ungibonise iSABC. Wathi umama iSABC amateksi akhona agitshelwa eBritex rank angazani na. Uyokwenzani eSABC? Ngoba ngazi ukuthi zonke izinto zenzeka eSABC iGospel Gold umama uMbokazi simbona khona oThenasi Ndegete sibabona khona. So lento engifunayo yenzeka eSABC. Wathola ithuba wagibela itekisi wafika eSABC. Uma ngifika because uNkulunkulu ngendlela asebenza ngayo futhi uNkulunkulu mina ngiyamesaba uNkulunkulu ngendlela asebenza ngayo ngafika ngithema ngifika eSABC ngayaluza ngithema ngisuka ngaya kune staff canteen lapho kudliwa khona phezulu lapha ngase newsroom ngabona ubhuti Thenasi Ndegete ngalolo langa ngambona ngathi mina hawu ngaya kuye ngathi ngayi introduce ngokhulekani kwakwachila isibongo ngifuna indaba zomculo. Wathi ubhuti Thenasi into engakusiza ngayo bhuti ioffice leka bhuti uvuyo mkwena le ngapha ngenzansi ke ngase kuyiphi le ndawo ke ngase eBantam Road ngase Lancet ilapho uzalithola khona ngaya ngawufika ngiyakhumbula mangifika office kaBhuti Vuyo ngathola uzolile and washona uzolile ngafika ngabachazela ngathi ngifuna uBhuti Vuyo bathi kimi okay akekho namhlanje uzame ngazama ngelinye ilanga ngabuyela ungalelo langa mangehla kanti ngehla nje second floor kunamanxusa ishow kababa kaSipho Makhabane icompany emangena lapho ngithola amantombazana awosisa ababili omunye ukhuluma iSwati omunye ukhuluma English hayi ngibachazele ngifuna ukwenza umculo. Njengoba ngangichazile nje Samuel la ngikhuluma khona ngoba nganganandawo yokuthi ngilale nganganandawo yokugeza amateki wami ngalelo langa wayebhokile ngathi mangena lapho ngakahlali ne5 minutes ngabona one of labo sisi athatha isprayer iaroma ispray sasendlini iaroma wasprayer la endlini ngaphatheka kabi usprayani ukuthi kuyanuka ukuthi amateka ayanuka awugezile anginandawo yokugeza kuphele neinsuku ungagezile angazi ukuthi angazi umuntu akekho umuntu engimaziyo. Kodwa ke mangabe ngizokuthiwa wagcina ubonakala usuqala ukucula emapaki eGoli eJoburg kwenzeka kanjani lokho? Ngathola omunye ubhuti wakaNgubo owangirekhodisa wangirekhodisa ialbum yami yokuqala engayirekhoda
ngethukile e-studio ngangazi ukuthi indaba ze-studio kodwa ngazama sengicula ke emapark ngibo Joburg Park bo MTN ngicula ngibona futhi nalapho Mbokazi ngibona ukuthi laba bantu laba bayangithanda ngalendlela uma ngiperforma ngibona bajikijela o20 rand bajikijela o50 rand ngase ngicala manje ngithenga insipho zokugeza ngase nami ngibuka kulama shop lapha endleleni sengiyabuka faka namabhuluko amahle namajini ngithola amabhuluko amahle kodwa iphupho lami ngisho ngithi njoba sekuqalile nje akusemina ngiyaphambili. Ufika kanjani eSt Peter's Anglican Church? St Peter's Anglican Church ngangise Campus Square ngoba ngase ngidlalela khona SABC ngithole abafowethu laba abahlala endleleni emgaqweni balindile bashaya iqueue mabashaya iqueue labafowethu ngibabuza hawu le queue lenishayeleni bathi awobhuti siyaphaka lapha sithola u2 amaslice neoros mahala esontweni hayi ngilayine ngithi mangifika kumamfundisi ngithi kumamfundisi mamfundisi ngicela ukuthi ngicule ngeSunday kwakuyi Thursday imake umi kwiqueue uzocela ukudla nawe uthole amaslice akho okudla lawo nejuice le bese kodwa ucela okumo wena usucela ukuthi kunganjani ngesonto ngibuye ngizocula kasho kanjalo Mambokazi ngathi ngicela ukuthi ngicule kule Sunday awu ngenhlahle enkulu uma umfundisi wathi kimi with pleasure umlungu ngabelungu bathi with pleasure ungacula because ke ngangibona ukuthi lesonto lidominate ngabantu abamhlophe ngacula ingoma ethi this is my story this is my soul praising the Lord all day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior all the day long. Blessed assurance. Blessed, yes. Yeah, what a foretaste of glory divine. Blessed assurance. Qinisekiso uJesu ukhona ubhekile owami bathina belungu mawucula bajabula abelungu ngabona kusondela ama 200 rand ngabona kusondela ama 100 rand into ngangazuyibona hawu bathi Nkosi kanti nami ngiyathandwa kanti ke kukhasha lama 200 rand nje kwakunomunye futhi ubhuti waselimpompo uThedius wayethengisa amafruit eUJ kwakunguye ke umuntu ngangimncedise ekseni uma ethula amafruit ngimncedise uThedius ngimthulisa amafruit abesithenga ukudla ke siyadla sidle ungincede kakhulu lo muntu lo empilweni yami noma ngifuna ukugibela ngiye eJoburg ngiyofuna istudio anginike imali yokuthi ngigibele ngiyofika lapha ngihambe ngenyawo ngenyela ngikhumbula kahle ngangihamba ngenyawo ngiya eEdenville lapho kwakune EMI khona ngahamba ngenyawo angikazange sangisakwazi ukubuyela emuva because ngathi mangizama ukubuyela emuva inyawo zami ngendlela ezazifutha ngayo ngangasakhona ngathola nje khona lendlu ngalala eceleni komuzi nje kodwa le ene wall fence ngalala uNkulunkulu wangisikelela wangigcina kwasekuseni ngachubeka nohambo waqhubeka ke wase uthola ithuba lokuthi uya record manje usuhlala esontweni angithi yebo mama bakuhlalisa khona la esontweni usuthola ithuba lokurecorda ile ngoma kade uyisho ufika uthi ngenzeni iyona le eyavula iminyango ingenzeni ufuna ukuyichaza le nje ngoba abantu emculweni engangibuka kubo ngafike ngase ngiba ngabangani nabo uLundi Tyamaga ngithi mangicula leyo ngoma kuze kufike leyo ngoma yafika le ngoma ngendaba ukuthi ngithe uma ngicula le album yami yokuqala kubhuti wakangubo yangahambi kahle kusho ukuthi uLundi wangizwa ukuthi hey this guy ucula njengami so kwaba khona ukungavani kwangavani khumbula nje sangavani
Lengoma lethi ngenzeni ngiyikhompoza lengoma ngithi kubafo ngenzeni ngidleni kabala amazwi wakhuluma kimi ayangihlaba awudumisi kanti uyafika la awudumisi uyangcofa omunye ngoba bathuka siyabusisela la thina sazi ukuthi ugadla komunye umuntu abuye ke naye asho enyathi angilwi mina nabantu angilwi mina nabantu Kilo no Satan wadabula mina. Nidlalile ngathi bathu. Buka thina siyabusiseka sazi siyagida sithangile no Satan kanti nina nishana nodwa nobabili. Lengoma kodwa yavula iminyango yashintsha izinto. Kwafika amasheke. Kwafika amasheke amakhulu iCool Sport Music Production. Ukheni ngiyamkhumbula. Ukheni high cop. Ngiyamkhumbula kahle. Afika amasheke amakhulu ngangifika icheck lokuqala nje bathi 300,000 umuntu okade ehlala emgaqweni umuntu ongayazi imali ngahamba ngathatha lelo sheke ngahamba ngaya nalo FNB eCampus Square kuma skeletons phezulu mangifika lapha bathi lizothatha 7 days ngutshela uNkulunkulu isiphambano azange ngilale yonke le 7 days kwakusa ngibhekile ukuthi lento iqiniso noma kudlalwa ngami ukuthi ngizothola imali engaka ngafika lelo suku lwafika mangifika laphana ngaphakathi bangenzele bathi mangithatha ikhadi ngiye emshinini ngiyobheka mangithi ngiyabheka hey uvela umshini urespond uyazi umshini ma urespond uvela uthi umshini uthi ngibona ngaqala nge100 rand ngoba ngangisaba ukuthi kwenzekani ngithi mangikhipha le mali ngabona islip usingaka ngabona ngathi ngathi Nkosi yimi lo ngathuka nangalo 100 rand angizange ngisathenga ngahamba ngabuyela endlini la ngangihlala khona bangibeke khona belungu ngahlala ngafike ngalala ubuthongo ngalelo langa ngiceda nginemali uJehova seyiphendulile imkhuleko yakho kani umntakachili uyena engihleli naye namhlanje sizwa uhambo lakhe wekhulekani ngaphambi kokuthi sifike la sithi khona yashintsha kanjani yonke into ngifuna ukugcizelela ubusababaza injabulo yakho ngesikhathi uthola leli yasheke elikhulu akugcina ngalapho waqala ukuhamba indawo manje wabona indawo ezinkulu wamenywa wayisicukuthwayo mama ngaqala manje ngabona ngihamba amazwe ngayibona ngiseCanada ngayibona ngiseZimbabwe ngayibona ngiseSwazini vele ngikhulele khona keSwazini ngayibona eBotswana ngayibona eZimbabwe kuBoharare Gardens ngabona imali ngamenywa ngaba sesicukuthwane ngahamba ngesikhathi futhi sikababa umsholozi isikhathi esiningi ngangihlele nginaye sobheka bomangozi siya kuphi ngangihlele ngila noba umsholozi wase uyangena uSathane angena uSathane uSathane wami lo owangena uSathane wangena kimi uSathane wabangani futhi namhlanje angizosho futhi ukuthi abangani bangicindezela ukuthi ngithathe lokho ngangikudla okuyisi uphuzo oludakwayo utshwala ngizothi namhlanje kubantu abaningi lukhona uhlobo labangani oluza kuwe hayi ngoba luze kuwe ngoba lukuthanda kepha luze kuwe ngoba kunento elitholayo kuwe abangani abanye bafana neorange iorange lapho khona usuhluze yonke ijuice kuyi-orange lokho okusalayo sowuhluze lo yonke ijuice kusuka kungasile orange yinto efuna kuyithatha yoyilahla lapha so abangani kunga-introduce etshwaleni ngaphuza utshwala ngithema ngiphuza utshwala into yokuqala futhi engifuna ukuyisho iphuthe lokuqala engalenza lathi isonto uJehova ebathumile ukuthi mabanginike indawo kwathi lapho sengitholile khona ukuthi senginemali azange ngitshele umuntu esontweni ukuthi sengiyahamba nganyonyoba ebusuku ngo9:30 ngaphuma endlini kaJehova uJehova anginike indawo ukuthi mangihlale ngabona ukuthi sengiyakwazi ukuzenzela ngoba sengibona isheke lemali iphutha lami lokuqala engalenza yilelo lokuthi ngaphuma endlini kaJehova la ayengibeke khona ngifuna ukuchazela umlalela izwe kahle
leli sonto elakuthatha lawo uyocela khona ukudla baqala ukukuculisa bakunika indawo yokuhlala i-back room wahlala khona esontweni uthema usuthola imali lento kade uyithandazela iyona esikukhipha kuJehova mawusuyitholile hey ngoba usathane usathane wacala lapho ngabona sengikwazi ukuzenzela ngoba ngesinye isikhathi okubazalwane ekuna iba khona lo sathane uyakwazi ukukususa uNkulunkulu uthi ozehlisayo ngiyamphakamisa kepha oziphakamisayo ngiyamehlisa so instead of taking orders from God I gave God orders waphuma usubona ukuthi unemali wahamba wayohlala emafletini usuhlala nabangani ngahamba ngahlala nabangani wagrosa manje usugrosa usagrosa ukudla phezulu kwaloko angisagrosi ukudla sengigrosa utshwala abantu into abayizelela bazele kuzodla utshwala abanye beza benganayo nesente emaphakethini labo kodwa ngakusasa mabebala babala o3000 ngoba keep the change oh wena lo khipha uyibhoza enkulu unika wonke umuntu uthi keep the change awugcinanga ngotshwala uthi kwakuyenye igig enaniyocula khona kwakhona into ohlangana nayo ngithe uma ngise eSoweto eJabulani Amphitheater siyo performa ka introduceka kuma drugs kwi cocaine imbushana emhlophe ngathi mabayisho bathi white sugar ngase ngiyabuza ukuthi ngoba kunamagedlela lapha kunama T-bags white sugar njani le bathi hey lento yenziwa kanje babe bayenza ke bazenzela nami manje they sell bayithengisa le idea uyalendo ukuthi hayi ikwenza ube hype ikwenza ube right ikwenza hawu nami ngangena kuyo kokuqala ngangena kuyo ngazizwa hayi noko ku right kwahamba isikhathi lapho ngangasakwazi ukuphila ngaphandle kwayo ngaleso sikhathi unezimoto usuthenge nendlu uright kodwa utshwala nama drugs kwabulala konke abukho ubhlungu ngangabuza emhlabeni njengo tshwala nama drugs indlela obongizuse ngayo ubhlungu uthi omunye usisi uma ngabe ngimbuza uthi nanicula naye nababebheka kwamalo wawusuku uyithola mangabe umenyiwe ukuzocula emcimbini ethile yayingasafiki kubona wongasakwazi ukubaholela ngoba yonke wawuthenga ngayo utshwala lo umsisi leyo ngusindi wakandlela uqinisile iqiniso lonke ngangithi noma senginikwa imali zabo ngikhumbula nje sibuye eCanada sasithola imali eziningi ngithathe leyo mali leyo ngifingamba ngabanike phelele ngithathe ngoba ngifuna ukuthengela ngifuna ukujabulisa abangani utshwala kuka kwahamba kwafika isikhathi lapho khona ngingasakwazi ukuyicontrola nje kungasadleki kungasathini nganginezimoto ezinhle uNkulunkulu wayengiphe zona nganginomuzi omuhle uNkulunkulu wayengiphe wona kepha ngesimanga sotshwala ngesimanga sama drugs ngesimanga sokusuka endlini kaJehova ngagcina sekuthengiseka konke lokho ngoba ikhampani iCool Sport iyagcina ingidedela yathi asisakwazi ukuthi sihlalisane nawe ngoba uyathengisa umculo wakho bawuthanda abantu kodwa you are dragging down udonsela phansi ucekela phansi igama lekhampani ulilahlela edakeni ikhampani yathi bhuti asisakwazi ukuhlala nawe sicela ukuthi ushenqele kancane ubone ukuthi wenza kanjani uthe wawuhlala noLundi kumngane wakho nanihlala eflatini elilodwa noma aseduzane wayeseduzane uma ngisuka ngahlala eJimmiston wekahlala ke naye uLundi eJimmiston hawu sasemfofotha angifuna ukukhuluma mama uthi nani mfofotha sasemfofotha ushitshwana nani ibusisa ngokuthi hey uLundi influence yakhe kuyena awushi umuntu owodwa nje kaLundi esiwaziyo uthini uLundi Nkosi yami soul rest in peace makalalo ngoxolo hayi ngimthanda makathi phefumlo phelalampi kwezinhlungu sanglo umhlaba ilanga lam seli yashona Nkosi yami Guwe owazi phefumlo wami
Lengaphi. Ya Khulekani. So uthi nabangani bakho nani kade nihlangene ngayo lento yotshwala. Uthi kodwa khona isikhathi la kwangasacontrolate. Khona isikhathi sothu lapha kwakungasacontroleke. Ngase ngingasakwazi ngathengisa kwa furniture endlini, ngathengisa kwa TV le engiyibukayo, ngathengisa ama radio. Umama wami ke uDalsi usibongile wakwaChili wazama umama ukukhuluma nami noma umncane wami uThembisile bazama ukukhuluma nami kodwa ngangingasazwile, ngangifunana nje nama drugs, ngifunana notshwala. Kwathi kwafika isikhathi lapho khona ngathengisa kwamuzi, ngathengisa nezimoto, ngathengisa impahla yogqoka nganginayo, ngasala ngidengwane, ngahamba ngayohlala emikhukhwini eJipstown. Lo mkhukhu ngize ngiwuthole, umkhukhu ngawuthola ngokuthi kwasha umuntu waze wafa ubaba uThiyo, ngashanela ama remainings akhe ubaba uThiyo, ngashanela ngase ngizakhele wami umkhukhu. Yo, uma umenywa kuthiwa wozocula, ufika wenze njani manje ngoba phela usucule kangaka otshwaleni nasekudakamizweni? Igama lami ngilimoshile. Ngangifika emashowini ngiphuzile. Ngifika emashowini ngenza izinto ezinyantuthisa umzimba. Kukhona lapho ngangihambe khona nobaba umsholozi. Ngangihambe nobaba umsholozi emangozi lapho khona ngakhumula. Ngakhumula ngaphezulu ngahamba ngogaga kuthe lapho basabheke ukuthi mhlawumbe ngiyashisela. Ukhumula ikipa ngaphezulu. Ukhumula amasheti konke. Bathe basabhekile ngababona nebhluko ngathi selishibheke enzansi. Wakhumula nebhluko. Babona ukuthi nalomuntu lona akakusiyena. Bangidakiwe bangikhipha stage ema bodyguard bangidonsa bangikhiphela ngaphandle. Nalapho angizange ngibone ukuthi lento iyangicwilisa ngempela. Ngachubeka kodwa ke ngithe ngichubeka senginganalutho ngangithengisa noma yini. Kuthe lapho omnye usisi wayengithethe engihlalisa kwakhe eJipstown usibulelo godwana owashona after ngibuye Reheb. Ngaphelanga neviki ngibuye Reheb wasuyashona ngoba imisebenzi kaNkulunkulu wathi nje unikisa lo muntu eReheb and then uzokwazi ukuthi ngoba manje isikhathi sakho sesiyashaya. Ngahlala emkhukhwini mina ngiyakwazi ukuphekela emabhodweni lawa abalayo maseqedile lithi qong. Ngiyakwazi futhi nasenhlala emkhukhwini ukuphekela kothini laba beRecoffee kuba so phansi. Upheka ngamathini ecoffee elidala kungenamabhodo. Ifika nini umzuzu ke kodwa manje wokuthi lo sisi akuthathe athi ya eReheb? Ngifuna ngesikhathi ukukhuluma ngaloko ngibe ngikhumbuza abalaleli ukuthi ungaba ingxenye yohlelo lwethu 071 613 667 makhona into ofuna ukisho kukhulekani ngoba namhlanje ukhulekani uthi kumina ngale nyanga yomculo wasekhaya la okhozini sigubha lenyanga sikhuluma nabaculi basekhaya sidlala umculi wasekhaya. Uthi hayi ngiyabuya emculweni, uthi igama lami ngalimosha. Ngithindwa yilelo gama athi yena qobo lwakhe igama lakhe walimosha. Ngifuna ukwazi ukuthi zajika kanjani izinto. Siyabuya emva kwalapho umlaleli wami sungayithumela nawe ivoice note. Siyabuya emva kwalapho. Ukhozi FM ngesondelizayo abangani bethu base iketsese zenzele show ibuye ngeyinkani uyilethelwa enzani something khuluma nabo. sanibonani ku Facebook ukhulekani sisokhozelela ngihamba nomama uMbokazi Nkambule. Sanibingelela nonke silapha ekhosini. Ngibonga kakhulu ithuba enginikwe lona ekhosini. Ngibonga kakhulu kuma Mbokazi, ngibonga kakhulu kusisi abangimemile, ngibonga kakhulu nginithanda nonke emakhaya. uNkulunkulu nakule situation okuyo manje isengajika lo situation. uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uyena uNkulunkulu ongajiki akawuzela kalali. uNkulunkulu uyakumfaka umunye umuntu ku situation hayi ngoba emzonda kepha ngesinye isikhathi kusuke kwenzelwa udumo lwakhe. Uthi uNkulunkulu ke nakakhulu uJehova uthi ngibuke futhi nebhodo. Uyabona ibhodo uma lipheka ibhodo ulibasele phansi ulibeke ku prima stove ulibeke ku handgas. Ibhodo liyawubekezelela umlilo. Why liubekezelela umlilo? It's because ibhodo liya understand ukuthi akuphekwa mina bhodo kodwa kuphekwa into ekimi. So uNkulunkulu ngasisikhathi ungabona ngathi uyazondwa kepha ke uJehova uhlale khona empilweni yakho. Uthi ngiyakulandela mona kude kube sekugcineni. Nginithanda nonke emakhaya.
Siyaqhubeka nohlelo lethu lapha ekhaya. Ngikholwa ukuthi usahleli nathi, ngikholwa ukuthi usavuselelekile, uyezwa nje nawe ukuthi makukhuluma umuntu okhuluma amaqiniso akhe njengoba kunjalo. Wafika usisi wakuthatha wafonela uhlelo oluthile ku TV kwenye channel, wathi nangu umuntu onetalent eliyisimanga kodwa udlala utshwala, udlala idakamizwa. Bakuthatha wavuma waya eReheb. Ngitshele ukuthi ukuthatha isinqumo sokuthi uthi kwanele manje wenzeka kanjani? Bangithatha kuleyo TV lelo hlelo uyaphuza. Bathi mabangithatha bangisa eReheb eTranquility. Ngangithe mangifika lapha yana ngaguqa ngaqala phansi ngathi Nkosi, eyami indlela ngizamile ukuyihamba kodwa ngihlulakele. Ngicela wena ke manje somandla ukuthi sale sewuthatha yakho indawo. Mina ngize ngafika kulesi sigaba engikuso, ngacula ngathola imali ngaba nezindlu kungoba uNkulunkulu othengcolo nepurpose ngami. Mina ipurpose yami ngihambe ngendlela ngase ngayidemolisha ngayibulala, kepha uNkulunkulu othengcolo ngiyayideserve second chance. Ngicela ungiphe second chance. Ngingumntwana ngonile endleleni, ngicela uNkulunkulu othengcolo ungibuyise. Ngihambile ngamabatha ngabuyisa izibi endleleni. Jehova ngicela uNkulunkulu othengcolo ungiclean ungigeze nami ngibe muhle nami. uNkulunkulu kwenzile ke lokho, ngahlala eReheb. Ngithe mangihlele eReheb kune step 1 eReheb lesithi we are powerless over alcohol. Asinamandla phezulu kotshwala nama drugs ngoba impilo zethu sibuye zibe unmanageable. Leso stage leso sangibonisa ukuthi ngehlulekile emhlabeni ngendlela yokuthi ngizenzele izinto, kepha manje sengithatha isinqumo sokuthi Jehova sengibuyele ekhaya. Ngibuya kuwe ngoba yonke into yami yaziwa nguwe, uhlelo lwami lungawo, nguwe owaziyo lapho kumele ngihambe khona. Ngesinye isikhathi siye sikhale emakhaya, sikhaliswa ukuthi uNkulunkulu akasasithandi, kanti iproblem uNkulunkulu akakaze abe nenkinga. Simane simblame uNkulunkulu kusebusuku, uyaphuma uyahamba ebusuku uthola ukugwazeka, kepha ube susola uNkulunkulu. Kuleyo TV sihambe silande abantu abafunayo ukuthi bayeke idakamizwa, siyaya sibalande sinomsabuthelezi. Njengamanje into engizokhuluma ngayo nje la eDurban, angazi noma sekafikile uSister P wala eDurban, uke wavela ku TikTok wathi usekhathele ukuphuza utshwala, ufuna iReheb. Ngambona ku TikTok ngase ngikhuluma neTranquility. Namhlanje nje inhlelo zethu zithi namhlanje ngihamba naye, ngibuyela naye emuva eGoli, ngiyamthatha ngiyahamba ngibuyela naye eGoli, uya eTranquility uyothola usizo. Ngibone ku TikTok. Ngamanye amazwi uthi lokho kwenzelwa wena nawe usukwenzelwa abanye. Unenyanga ezu4.5 uclean wena, usuwaye kutshwala wayeka idakamizwa, ususebenza neTranquility leReheb esiza abanye abantu. Manje ushuthi ngamanye amazwi abantu abafisayo nabuthi baphume basizakale uthabeze kuwena ngoba uyayiqonda lendlela, we understand, uyakwazi ukuthi usiza abanye. Kodwa ngifuna ukukubuza ngenxa yesikhathi, emculweni wegospel uthe walimosha igama lakho kwaphela. Njengamanje awucabangi nje ukuthi ngelinye ilanga uzobuya silizwe leli lizwe? Ngibhizi nje, kukhona into engibhizi ngayo noMthobisi Ntshangase. Kunengoma ethi yewe yamesaba umngani, yamesaba umngani, yamesaba umngani, ngashiya abazali bami ngalandela umngani, ngalandela umngani woba, ngalahla abantu bami ngalandela umngani. Okay, so ingoma iyona lo iphekayo njengamanje. Ziningi ingoma ezikhona ngiyiphekayo. Ngibonge kakhulu Mambokazi, ngibonge kakhulu kubo bonke, ngeke ngibacede abantu abafikile empilweni yami bangisekela. Kunobhuti nje waseLimpopo also uMathaka, uMalusi wakaSikhawulelo nonkosikazi wakhe uKrista. Since ngaphuma eReheb ngabo abantu abangisekelayo, mangifuna ndawo bayakwazi ukungitholela iTransport ingimikise, bayakwazi mangilambile basenda imali bathi Khulekani yidla
naku bangisiza nje impela akusibo bona bodwa nobhuti Mandla baningi badla angeke ngikwazi njengoba ususebenza Reheb akusafani la masheke naleza imali ayisekho usuphila ngokuthi usizwe inalaba obasizayo yini ngifuna ukuqonda lapho noma niyahola Reheb Reheb bayasibhekela bayasibhekelela kodwa le yampilo ayisekho hayi buyele emculweni baba buyela leli talent esilizwile namhlanje singababelethisi labo amaphupho ayibuyele emculweni buyela engathi uNkulunkulu angabuyisa konke okudliwe isikhonyane ngoba ukwazile ukuma uthi ngiyazisola uzikhalele kuJehova ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uyawuza umkhuleko wakho tshela abalaleli namhlanje iphupho lakho ulini iphupho lami ukuthi ngibuye emculweni ngingabuyi nje kuphela kodwa ngichushise nabantu nasezikolweni ngifuna ukuhamba mangathola ukwesekwa ngihambe ezikolweni ngisize abantwana ababukela kithi siphambili ama role models kanti thina phambili siyabhubha babona ukuthi kuyinto enhle ukuphuza utshwala noma ngoba wena uyi role model ngifuna ukubuyela emuva ngiyocala phansi empandeni ukuthi njengoba unesifiso uzibona unetalento lokuthi ngelinye ilanga uzawucula ngenye ilanga uzawuphakama ube igospel artist ube actor kunzima la ka entertainment industry lezinto usi expose kakuso uzibone lezinto zenzeka uma ungumntwana ufundisiwe ekhaya ukuhlala kuJehova education plus God is equals to a very big success susuka ezindleleni zabazali bakho abakufundisa zona susuka kuJehova ngoba ukusuka kwakho kuJehova ukulimala kwakho mina ngasuka kuJehova ngashayeka Khulekani siyabonga itestimony yakho namhlanje sikuthola kanjani bakuthola kanjani abantu mebefisa ukukumema kune number la ngizoyibiza lapho bangithola kuyo u063 063 0160 0160 116 063 0160 116 ngizoyifaka na ku Facebook page wami Khulekani uNkulunkulu abe nawe siyabonga ukuthi usixoxele uhambo lwakho ulikhulume kanje uzilahle uwenzela ukuthi ukhulu lomunye umuntu ngikholwa ukuthi nabantu abafowenu nodadewenu abakuyi-industry yomculo noku-actor nayo yonke le industry ethi entertainment bazwile ukuzongakangeni angabe sangena ngiyabonga kakhulu ukhoze FM bonke mambokazi ngibonga kakhulu ngithi nje nakwindodakazi yami nomfana wami lapho ngase bathathwe i-social development ngoba kwakukubi bahlala lapho cishe umfana wamahlala unyaka wonke okuhle untombazana yami usolundi uvuya usejoze ngiyabonga abantwana bami ukuthi ningibekezelele namagama eningipha wona ukuthi baba konke kuzolunga okuhle ngiyabonga kakhulu sisi usolundu okuhle ubiza isibongo sika mama wakhe wakayiqobo isibongo sakhe ngiyabonga ndodakazi ngibonga kakhulu kumama wami ngibonga kakhulu kuyiSouth Africa yonke ngiyabonga ukhoze FM uhamba phambili ngiyabonga mambokazi Nkambule ngiyabonga bafowethu angazi ukuthi ngithini siyabonga Khulekani wakachili Khulekani ukhona inkundla zokuxhumana ngikhona ku Facebook uthi Khulekani Linda Khulekani Linda sawubona noNgcebo siyabonga nkosami sesitshontsha umzuzu wakho Khulekani siyabonga Khulekani Chili sizokubamba ku Facebook Khulekani Linda ngenani nimfollowishe nimkhuthaze 4 years 6 months engathinti itshwala engasathinti ama drugs awusabuyele emuva angibuyele emuva bakhona obhuti khumbu lapha bakadlamini siyabonga kakhulu bangithi emakhaya uNkulunkulu abenani nisale kahle igama lami nginguzanele wakambokazi eshilo siyobonana futhi ngesonto elizayo uNgcebo usekhona usengenile uyena sezothatha asinikeze umculo omnandi noNgcebo Lazat unjani sisi ngiyaphila unjani uyaphila kodwa uyizwile lensizwe uthe uma esethi waze wakhumula engaziboni ukuthi uright wakhumula ngisho ibhlukwe phambi kwabantu ezocula uzocula nje uhamba no president ngaleso sikhathi baba umsholozi uyazi khona into yashiwo umunye wabadumile phesheya wathi uma usula yila usathana vela qhamuke azokulinga okokuqala nokugcina la sifika kufinyelele khona esicongweni sempumelelo avela afika akakuhlasela usathana usela ukuhlasela usula ngitheke mina kuyena kuzobuya konke akavuke aqale phansi ayithathe ngoba uselungile la ngoba indaba la emqondweni uma ungakavumi wena hayi
kuzolunga. Ushilo nomlaleli wathi ngiyithandile into eshiwe ubhuti ukuthi ngaphambi kokuthi asola abanye abantu uqale wasola yena ukuthi eyinqumweni engiyithathile ngiwathandile lawo magama omlaleli. Awu siyabonga kakhulu ngizobo nisale kahle ke iqhubeke nohlelo lethu abalaleli siyohlangana ngesonto ezayo futhi eshilo.